Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutlu hadislerin birinde tefekkeru fi halqillah, Allah Taala jaratkan jaratılış yönünde oy jügürtkülü, oylongula dep aytkan. Al endi Allah Taala Kur'an-ı Kerimde bir neçe jerde jaratılışka, toğu, zoğu, jada kalsa adam balası özünün jaratılışına, özünün tulku boyuna oy jügürtpeybi degen ayatlar var. Keyde adam çarçaganda, kıynalganda, moda jaratılıştın koyununa gelip Kuday Taala jaratkan jaratılış yönünde oy jügürtүү kanday sonum. Özgöçö keremettey koz Kırgızstan jönündө, keremettey koz bizdin ala тоолор jönündө oy jügürtүү kanday da rahat, kanday da jargal. Allah Taala ушул жаратылыштын баарын асман тереген тоолорду, мондой татынакай, барак, жалбырак дарактардын баарына Кудай Таала сиз менен биз үчүн жаратты, адам үчүн жаратты. Бирок бир суроо туулат. Биз адам баласы Кудай Таала жараткан ушул жаратылышка татыктуу адам болуп жатабызбы деген суроо туулат. Алла Таала баарыбызды жаратылышка ой жүгүртүүчү, өзүнүн тулгу боюна ой жүгүртүүчү пенделерден кыламыз.